Ja igram protiv vas. Svaki put kad se nasmejete gubite 1 point. Da li ćete izdržati ceo ovaj klip, a da se ne nasmejete i da pobedite mene? Inače ljudi, ovo su neki random klipovi. Sada ćemo da vidimo da li će nas nasmejati. Lajkujte video, subscribeujte, šerujte drugarima. Šta ti? Vidi ga, vidi ga. Našli smo luđu mačku od Merlina, brate. Oh, that's a good kitty, I say as I pet on Kitty. No, I'm evil, Kitty. Said evil kitty. Za malo, za malo. Dobro. Bori se protiv mačke. Merlin bi ga odvalio. Nasmejao sam se, brate, nasmejao sam se. Pre nego što krenemo da radimo room tour, molit ću mađioničara da ugasi svetlo. Najjači je. Stalo svetlo, kako to? Dva po 3 pojena! Ali slušaj, kako da se ne nasmijete na ovo ljudi? Kaj Cenat, legenda. Sve dok te juče prošla si kraj mene, bila si lepa, ne znam šta će krava na putu, brate. Brzo si prošla, ne pogleda niko. Sve dok te juče prošla bivše, da li se i ona lomi, da sam tebe gine. Roblox Squid Game. Da li želite da igramo Roblox Squid Game na ovom kanalu? Pišite u komentarima. Što se dere? Otac će vam otvoriti vrata u 2 ujutru kad ste bili glasni u igrici i samo će da vas gleda ovako. Istina, istina, ništa ne lažu. Oh! Šta mu je, brate? Nešto se iskrivio. Poludeo. She's a precious angel. Are you ugly on purpose? Kelly! Priča. Where are we going? Ide. I don't care. Rekla hello, brate. Where's the catnip? Molim? Slušajte ovo. Mačka priča, brate. To je nevjerojatno. Oh! Slatke su ove mace. Hello. Ne mogu da se ne nasmejem, brate. Ne mogu da se ne What nasmejem. did you do with it? Where is it? You don't know? Gop! Najjača mačka. Najviše volim edite bilo kakve sa našim pesmama. Zato što uopšte mi ne stoje. Sudbina je kurva, šta će biti sutra, ovdje moja trava, Squid Game Cobi edit. sve se vrti oko para. Oh! Dobre.
expensive, huh? Za malo. Aaaa! Nisam se nasmejao. Kolika mačka, brate. Я сегодня тебе принес не букет из Žene пышных sa роз, mačkama не ili devojke sa тюльпаны, mačkama. не лилии, Da li je ovo а istina? всего лишь петунии и... Muškarci? Molim. Jadan. Šta radi ove mačke? Šta im je? Kyle, stop. Kyle! Fucking Kyle! Kyle. Oh. No! Stop it! Ovo je profesionalac. I ovo je profesionalac. So this is... Oh my god. Zapala mu se krizma. 真进的手我不想。 What in God's name Joj. you gotta be putting in the food for it to Šta je keep to, through brate? aluminum? What's in here? What in God? Vidi ga debeli. Vidi ga debeli, živi ga. Uživa u životu, bole ga uši. Melin mačak type fazon. Nasmejao sam se, brate. Joj. Ja moram ovo. Ovo su blesavi. Pretty guru. Yeah. Oh! On poluda. Get him, puppy. Jebi ga. Kako da se ne smiješ na ove klipove, brat? Jadno. Ne mogu, brate. Neću više ni da brojim koliko puta sam se nasmejao. Ljudi, ja mislim da je to, brate. Znači, ne znam koliko puta sam se nasmejao, ali da li ste se vi manje nasmejali od mene? Evo ga, totalni broj ovdje. Koliko sam se puta nasmejao, vi komentarišite u komentarima i napišite mi koliko ste se puta vi nasmejali, da li ste me pobedili. Ljudi, ako želite još klipova da radimo reakcije, recite mi u komentarima. Ništa, ljudi, hvala što ste bili i vidimo se u sljedećem klipu ili na live-u na TikToku i na YouTubeu kad bude. Hvala, čao, zdravo, doviđenja.